Не деп сөйлейм деп тоқта. Бұл кіші менің қоңышым, өзі тарықшы. Жанажан қоңышым ұшыл. Ешігіз тұш-тұш. Анан мұнанда екі шабдалысы бар. Мұнан азы бұтап қойдық. Мұналы ұшыл Қорғондағы участкасындағы шабдалы. Не сорт бұлар? Элбер сорт екен да. Бұл кіші айтады. Азыр телефон чалып. Шабдалы бұтайын дедім еле дейді. Былтыр аябай көп болып қалды дейді. Анан бұтайын деп ютубқа кірсем дейді. Кірсем еле сен шығасың дейді. Кірсем еле сен шығасың дейді. Азыр ушуну бұтайбыз азыр. Отырака? Біз өкөз күндө сүйлөшөбүз, Коңуш. Шабдалынан кейін кантип буташты ютубка кирип көрдүңүзбү? Буну кантип бутайбыз эми? Чашка кылабызбы? Сен билесиң да. Алейкум ассалам. Отырака, ортолорун алганда баштадык. Мундан алабыз, анан мундан алабыз. Кайсын? Муну ара менен алып таштабайсызбы, муну ортодогун ара менен. Былтыр ийилип салды, көп болду. Ортодо. Ал. Шабдалын билесиздер. 1 жылдык бутагынан салат. Негизи кээ бир сорттор 2-3 жылкы бутактарынан да салат. Эми мына ортодон алып таштаң мунун. Азыр чашкага салып туруп. Былтыр өзүңүз билгендей бутаган экенсиз да? İçiniz açışmasın, kese verin. Al kala versin. Bundan alın. Bundan gel. Yok üstünde. Yok onun üstünde. Aşağıdan atıştan. Ondan naran işi bitirdi. Çok. Bundan. Bundan atıştan. Мына коңушу чашкага окшоп кичине ортосу кесеси мал ачылып калды. Эми ортосуна кеткен бутактарын алың. Мындан алың. Көлөккө берет да. Эми мынакей, мыналар 2-3 вилка алып калганда ошолорду сейректетип чыгабыз. Өзү мындан наса жакшыраак болот. Аралаш керек. Аралашсаңыз аралаштаң. Жосон бери аны атыштан. Кайсыда өтөт бирок. Бир аз аракет кылып, коңушунун шабдалысын формага келтирип койдук. Мына жүдөбөй эми бир аз болсо да азыраак шабдалы тийет. Шабдалыны коркпостон 50%-га чейин, андан да көбүн алып ташташ керек болот. Балким 80%-га чейин. Бул албетте гүлдүн бүчүрүнө көрүш керек. Эгерде суу курбаган болсо, анда катуу бутаганга туура келет.